Happy New Year everybody sin Char 50 Aceh YouTube channel. Ikiray January 2nd, 2025. Si pagiri sogari kot red 2024 awe siro. Nga si pawarong at ebiruguruk meruguruk non god ren abira third year moving forward. Gawet. Si pagiri sogari kot red year awes. Nga si pawarong at duguruk me ebiruguruk ran god kokot ngeri barawats. Naribira third year and moving forward. Kota sirei betos medicine, kota plan niri barawats nge kids sipwe sirei metaran kot okot veritats. Arelat sipotori sirei arkot okot niri barawats iwa sipwa achocho ne yadek achocho me nerian kapas sipwe sinna an kapas veritats.